Эглен, огрен. Мен бізде бүгін балық тұтам. Сен бүгін балықшы олдың, оғлым. Не тұттың сен шымды? Абу ақтапот тұттың. Абу не қолында? Насыл балық? Акула. О, акула дегіл, о, балина балығы. Акула. Балабан, балина балығы, оғлым. Я bu nasıl balıçıq? Уха. Ufaq, Yunus balığı. Да. Yunus balığı. Да, не tutacaksın? Беш. Kaç balıçık tuttun sen? Hana? Da burada ne? Maşallah. Son sayacağımız oğlum kaç balıçık tuttun? Hana bu nedir oğlum? Bu deniz atı. Deniz atı. Hepsini tuttun. Maşallah. Hana endi koy yerine hepsini. Hana kıdır yerçigini. Kıdır oğlum. Kıdır. Hana güzel. Bu balıçıkның yeri Hana. Pek sade көрінген oyun ama pek faydalı. Yok, Hana bak yaxşı etip. Doğru. Ашықма. Ана ерчігіне қойдым. Логиканы, әрекетлеріні инкишаф еттіре баланың. Әбетті яны сөздеріні öğrenmеге ярдым ете. Hana, ашықма.